Мы не рабы, вы без нас не можете. С этими и другими лозунгами таксисты, преимущественно водители компании Bolt, сегодня собрались на протест против монополии этой самой компании и направленной против них политики. Tā izvēle ir diezgan maza, jo, kā visi saka, kāpēc man ir jābrauc par 10 eiro, ja es varu aizbraukt par 3 eiro. Un Bolt šobrīd ir ar savu monopolu stāvokli pārņēmis tās cenas. Un no pasažieru viedokļa es, protams, saprotu, viņam tas ir izdevīgi. Viss, jā, ļoti labi atver Bolt aplikāciju, pa 4 eiro tu aizbrauc, uz kurien tu gribi centrā, bet neviens jau nepadomā par to, kā ir mums kā autovadītājiem, ja, cik mēs par to maksājam un kāds tad ir tas, teiksim, mūsu labums no tā. Zemākajā kategorijā Basic minimālais brauciens, kas paliek šoferim, ir 2,09. Un centrā tas ir tā, ka brīžam līdz klientam ir jābrauc apmēram 2 km. Aizbrauc 2 km, pagaida, aizved cilvēku, un 2,09 tad beigās sanāk, kad ir jāpiemaksā. Tas nesanāk litru degvielas. Вскоре после 9 утра все собравшиеся, а это более 200 такси в сопровождении полиции, поехали по улицам Риги, на какое-то время парализовав движение на обоих берегах столицы, тем самым привлекая внимание жителей к проблеме. Главная причина протеста – невыполненное обещание правительства. Организаторы отмечают, монополия Bolt уничтожает местных предпринимателей. 4 года назад отрасль предложила ввести единый тариф, чтобы клиенты всегда знали, сколько стоит такси. Обещания Министерства сообщения ограничить влияние Bolt и установить потолок комиссии так и остались на бумаге. Отрасль выставила министерству ультиматум из 6 пунктов. Tātad algoritms un aprēķina caurspīdīgums, tas ir obligāti, nodokļu taisnīgums un lokalizācija, sociālās garantijas un darba drošība, tātad krīzes atbalsta pasākumu degvielas akcijas reformas un likumdošanas reformas. Tas ir arī un valsts kontrole. Protams, normatīvi jākārto, jo uz doto brīdi normatīvi tāda, ka, man liekas, viņi tur paši nezina, kas viņiem būtu jāgroza. Чтобы обсудить накопившиеся проблемы, организаторы приглашали на акцию Министерство сообщения, финансов, экономики и благосостояния, а также Совет по конкуренции, Бюро по борьбе с коррупцией и саму компанию Bolt. К протестующим приехал только министр сообщения Атис Швинка. Правда, немного раньше, чем его ждали. Īstenībā tā jau ir jūsu nozara satiksmes ministrijas, mums ir ļoti svarīgi būt 11, bet mums tikai tagad visi sāk braukt, jo mēs jau tā kā jums iesniedzām mūsu plānu, kā mēs organizējam šo pasākumu, un taksisti grib jums uzdot jautājumus. Министр подчеркивает, что на прошлой неделе подал в правительство реформу, которая устанавливает четкую систему лицензирования и потолок комиссии в размере 15%. Mēs ar asociācijām, ar taksimetru vadītājiem esam runājuši pirms vairākām nedēļām. Pēdējā reize bija, vēl turpinam runāt. Lielās līnijās ir atbalsts, tāpēc es viņu virzu uz priekšu, negaidot varbūt kādus vēl jautājumus. Es domāju, laika gaitā var papildināt, bet to jautājumu ir sakrājušies tik daudz, ka mums vienreiz jāvirzās uz priekšu. Тем временем в самой компании Bolt считают, не все претензии отрасли обоснованы. Например, самая высокая минимальная стоимость поездки была установлена уже в марте. Там отмечают, важно сбалансировать потребности всех сторон. Galu galā palielinot arī tarifus, mēs saprotam, ka lietotāji izvēlēsies alternatīvas mobilitātes iespējas. Mums ir lieliska infrastruktūra publiskajam transportam, kas paliek kā galvenais transporta veids galvaspilsētā. Tāpēc, skatoties to piedāvājumu pieprasījumu balansu, mēs saprotam, ka beigās arī cietīs šoferi, kas nesaņems tos pakalpojumus. Одновременно с этим Bolt готов сотрудничать с представителями отрасли и совместно искать общие условия для всех. Сейчас работу Bolt на рынке оценивает и Совет по конкуренции. Если ситуация не поменяется, отрасль готова протестовать снова. Эмилия Гаспарян, Александра Страума, Олаф Спершевец, ЛСМ.